китобхонаи миллии тоҷикистон бузургтарин китобхона дар қаламрави осиёи марказӣ ва махзани бузурги дастнависҳои гаронбаҳои кишвар. ин махзани маънавию илмӣ бо теъдоди зиёди китобҳо на танҳо ҷойи мувофиқу муносиб ва роҳат барои дарёфту мутолиа кардани китобҳост, балки макони баргузории чорабиниҳо ва озмунҳои гуногун низ ҳаст. барои мисол озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноӣ китоб аст. ҳамасола барои омодагӣ ба ин озмуни бонуфузи ватанӣ ҳазорон нафар ба китобхона меоянд ва мувофиқи шарту қоидаҳои озмун адабиёти лозимаро аз ҳамин ҷо дастрас мекунанд. албатта барои ин гурӯҳи хонандагон толори махсус бо адабиёти лозимаи озмун низ ҷудо шудааст. медонам ки дар бораи ҳамаи ин шумо медонед. акнун китобхона як имконияти дигарро барои доираи хонандагон, аниқтараш озмуни дигари ҷумҳуриявӣ фароҳам овард. ин ҳам бошад озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат. дӯстони азиз, дар қатори озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноӣ китоб аст дар китобхонаи миллии тоҷикистон як толори дигар низ таъсис дода шуд. ин ҳам бошад барои озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат. ва мегӯянд ки аллакай ин толор бо китобҳое ки махсус барои озмун пешбинӣ шуданд муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва аллакай омодагиҳо барои марҳилаи ниҳоии ҳамин озмун ки қарор аст моҳи сентябр гузаронида шавад рафта истодааст. бинобар ҳамин мо ин барномаро атрофи омодагии масъулин ва ҳамчунин якчанд маслиҳати дигар барои шумо иштирокчиёни озмун ва онҳое ки ба ин озмун таваҷҷӯҳ доред пешниҳод мекунем. рафтем. аслан муассис ё худ ташкилкунандаи озмун худи муассиса, яъне китобхонаи миллии тоҷикистон аст. соли гузашта бошад аллакай озмун таҷрибаи аввали худро ҳамроҳ бо иштирокчиёнаш санҷид, яъне донишҷӯёни донишгоҳу донишкада ва коллеҷҳо, хулас муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ дар он иштирок варзиданд. довталабон ё ин ки донишҷӯёни ҳамин муассисаҳо бо фаъолона иштирок карданд ва дар ин озмун рақобати хеле созгор ва созанда байни иштирокдорони ҳамин озмун баргузор гардид. ба иттилои масъулини озмун дар соли аввал иштирокчиён аз ҳисоби ҷавонон хеле зиёд буданд. ҳарчанд соли аввал буд, вале ҳавасу ҳавсалаи онҳо дар мутолиаи асарҳои пешвои миллат ва иштироку рақобаташон дида мешуд. یعنی در مجموع ما گفتم میتوانیم که دانشجوهای مکاتب عالی تاجیکستان در سمت آموزش کتاب‌های پیشروی ملت شوق و ذوق زیاد داشتند. یعنی همون آزمون نشان داد که تا کدام درجه مثلا یک دانشجو میتواند که کتاب‌های پیشروی ملت که شمارهشون خیلی زیاد هست به سطح مثلا بلند تیاری دیدگی باشد. یعنی همین 5 نفر اعضای آزمون هر کدامش دلخواه سوال پیشنهاد میکرد و اون دانشجویانی که در حقیقت تیاریشون خوب بود به همین 5 سوالی که از کدام کتاب پیشوای ملت باشد اساساً جوابهای درست میدادند، لیکن بودند که باز جوابها پرتر بودند. یعنی در مجموع ما گفته میتونیم که امروز در تاجیکستان توجه به آموزش کتاب‌های پیشوای ملت در سطح مکتب‌های تحصیلات میانه کسبی، تحصیلات عالی کسبی خیلی زیاد است و این آزمون نشان داد که در حقیقت جوانان ما، دانشجویان ما برای آموزش آثار بی‌زوال پیشوای ملت توجه زیاد دارند و آزمون نشان داد که در حقیقت امروز دانشجویانی هستند که قدرت دارند، توانایی دارند و خواهش و ذوق زیاد دارند که همه این کتاب‌های پیشوای ملت تا آنجایی که امکانات دارند از خود نمایند. ما که به حیث حکمان سال یکم همین آزمون داننده بهترین اثرهای پیشوای معظم ملت بودیم، یعنی فعال بودن دو اشتراکچیان در این آزمون رو احساس کردیم. ҳамон тавре ки гуфтем, муассиси озмуни мазкур китобхонаи миллии тоҷикистон аст. муассиса барои ғолибон албатта ҷом, ифтихорнома ва мукофотҳои пулӣ ҷудо намудааст. нафароне ки дар озмун дар даври дуюм ғолибият ба даст меоранд дар баробари масалан ҷоизаҳое ки дар низомнаи озмун пешбинӣ шудааст, яъне мукофоти пулӣ, боз мо ба 2 нафар ғолибони озмун диплом, ҷом ва мукофоти пулӣ пешбинӣ кардем
که این مکافات برای 2 نفری سزاوار جای یکم میشده به اندازه 20,000 سومانی پیش بینی شده است. خب برای 2 نفر غالبان جای دوم نیز به اندازه 15,000 سومانی و به غالبان 4 نفر غالبان جای سوم نیز به اندازه 7,500 سومانی تشکیل میدهد که این بواسطه از حساب مبلغ‌های صورت حساب مخصوصی مؤسسه دولتی کتابخانه ملی پرداخت می‌شود. ҳадафи роҳандозии озмун як аст. ин ҳам бошад шиносонидани насли ҷавону наврас ба таъриху тамаддун ва фарҳангу забони миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корнамоиҳои наҷиб ва фаъолияти шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи наҷоти давлат, таҳкими ваҳдати миллӣ, эъмори нави давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягонаи Тоҷикистон дар шароити нави таърихӣ. мақсади баргузории ҳамин озмун ҳам ҳамин аст ки арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни миллати тоҷик ва аз худ намудани тамоми корнамоиҳо ва шоҳкориҳои беназири фарзона фарзанди миллат қаҳрамони Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои маҳбуби миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки дар таҳкими ваҳдати миллӣ, дар ба ҳам овардани миллати тоҷик, дар таҳкими сулҳу субот ва дар маърифӣ намудани Тоҷикистони навин дар арсаи байналмилалӣ мавқеи хоса доранд ва ба ҳамин хотир ҳамин озмун баргузор гардид. ва вақте ки чунин озмунҳо эълон мешавад, яъне аллакай сар карда аз мактаби таҳсилоти ҳатто умумӣ, таҳсилоти миёнаи касбӣ ва то мактабҳои олӣ чӣ қадар донишҷӯҳо тайёрӣ мебинанд ва бо ин роҳ яъне ки таваҷҷӯҳи мардум, таваҷҷӯҳи анамун мардуме ки бояд дар озмун иштирок кунанд, пеш аз ҳама донишҷӯён, хуб зиёд мешавад ва бо ин роҳ онҳо тафаккуру андешаи худро зиёд мекунанд, ҷаҳонбинии худро васеъ мекунанд ва дар ин замина худшиносии худогоҳии миллии онҳо баландтар мешавад ва ҷомеае ки шахсони худшиносу худогоҳаш зиёдтар аст, ҳамон қадар ин ба манфиати рушди маърифати ҷомеа аст. яъне дар маҷмӯъ озмуни беҳтарин донандаи китобҳои пешвои миллат як озмуне буд ки барои боз ҳам таваҷҷӯҳро зиёд кардан ба таъриху тамаддуни мардуми тоҷик, барои боз ҳам зиёд кардани ҷаҳонбинӣ ва маърифати онҳое ки масалан дар ҳамин озмун иштирок карданд ва барои таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ки дар ҳақиқат анамин осори пешвои миллат, масалан тоҷикон дар оинаи таърих, хоб ё ки масалан забони миллат, ҳастии миллат, шеърҳои мондагор, ин китобҳое ҳастанд ки ҳар касе ки ин китобҳоро хонад, таваҷҷӯҳ кунад, дар ҳақиқат фаҳмишаш, даркаш, ҷаҳонбинияш, маънавиёташ баланд мешавад. яъне мақсаду мароми ин озмун ҳамин буд ки таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа пеш аз ҳама донишҷӯёни макотиби олӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро ба ҳамин осори пешвои миллат ҷалб кунанд, дар ин замина ҷаҳонбинии онҳо васеъ карда шавад ва худшиносӣ, худогоҳии миллӣ, ифтихори ватандории онҳо ки дар шароити анамин гӯем ки глобализатсия, таҳдидҳои замони муосир барои масалан ҷомеа бисёр муҳим аст, зиёд шавад. яъне боз мегӯем ки шахси худшиносу худогоҳ ки аз ҳамин осори пешвои миллат бештар огоҳӣ доранд, албатта барои масалан ҳифзи манфиатҳои миллӣ низ мусоидат мекунанд. албатта арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ аз ҳадафҳои дигари озмун аст. аз ин ҷост ки барои иштирокчиёни ин озмун низ ҳамакнун дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон толори махсус ҷудо карда шуд. ҳамин аст дӯстони иззатманд, толоре ки махсус барои иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат пешниҳод карда шудааст ва ҳамон тавре ки медонем шумори асарҳои пешвои миллат 27 адад ҳастанд ва ин ҷо китобҳо ҳам ба забони русӣ аст, ҳам ба забони тоҷикӣ. ҳамон тавре ки масъулини китобхона мегӯянд, дар ин ҷо 130 адад китобҳо гузошта шуданд ва бояд бигӯем ки дар ҳамин баробар шакли электронии ин китобҳо ҳаст дар махзани китобхона ва ҳамчунин китобҳои чопӣ ки шумораашон наздик ба 1500 ададро
تشکیل می‌دهد. یعنی ما گفتنی هستیم که هر یک داوطلب به سادگی به آسانی می‌تواند از اینجا آمده کتابی می‌خوانده‌اش را مطالعه می‌کرده‌اش را دسترس بکند و همچنین در تالار که بر هوا است آرام است نشیند و آرامانه مطالعه کند. طبیعی است که هر یک آزمون شخصانی با استعداد و دانشمند را طلب می‌کند. یعنی وابسته به سمت و رویه و شیوه آزمون هر یک نامزد مهارت و دانش خود را در این یا آن بخش می‌سنجد. بخشی که به خود و دانش و مهارتش باوری دارد. در آزمون جمهوری بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت چی؟ اجرایش کدام شرط‌ها مهمند و یا کی‌ها می‌توانند در آن اشتراک کنند؟ به عبارت دیگر کدام مهارت‌ها؟ جهانبینی تاریخی داوطلب تا اندازه باید وسیع باشد. لااقل وای نفر باید باشد که در مکتب میانه، یعنی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، در لیسه و در گیمنازیوم که میخوندن، آنها از همین فن تاریخ، مخصوصا تاریخ خلق تاجیک، از ادبیات، از زبان تاجیکی یگان کامیابی داشته باشند، یگان دستاورد داشته باشند. وقتی که جهانبینی تاریخی و ادبی داوطلب وسیع است و موفق میشود. با این دلیل که شما میدونید اکثریت اثرهای پیشوای ملت وابسته به تاریخ و ادبیات و زبان و فلسفه همین ملت و همین خلق است. مثلا ببینید وقتی که ما کتاب تاجیکان درون تاریخ ورق میزنیم، همگی تاریخ خلق تاجیک است که به طور فشرده همین مرحله های تاریخی را در مکتب میانه هموطنان ما، جوانان ما، نورسان ما خواندند. اما در اثرهای پیشوای ملت از دیدی نه، با در نظر داشت حفظ منفعت‌های ملت و با در نظر داشت مثبت‌های علمی که در جهان امروز رایج است و با در نظر داشت سرچشمه‌های معتمد علمی و خیلی وسیع‌تر اینجا انعکاس شده است. اگر داوطلب یک جهانبینی ابتدایی دور به تاریخ، یعنی یک چی میگن، یک فراسر، یک فهمیش ابتدایی دور به تاریخ، دور به زبان، دور به ادبیات داشته باشد، البته موفق شده میتواند. لیکن البته اینجا ما مثلا محدودیت گذاریم، گوییم که نه، فقط باید آنهایی که زمینه داشته باشند، هر کسی که شوق و ذوق اشتراک کردن در آزمون داشته باشد بگذار تیاری بیند، بگذار آموزد، اشتراک کند. یعنی در مجموع ما گفته میتونیم که برای اشتراک در آزمون در سالهای من بعد شاید که نه محدودیت سنی سالی، نه محدودیت در تحصیلات باشد و هر کسی که شوق و ذوق و تیاری و جهانبینی داشته باشد و فهمیش و درک کرده تواند بگذار در آزمون اشتراک کند. استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و همزمان یکی از اعضایان حکمان برای اشتراکچیان مصلحت‌های دیگر نیز دارند. یعنی باز یک نقطه دیگر نیز به نظر گرفته می شود. در آزمون اصلا در دور اول اصلا داوطلب به اشتراک کردن میتواند که وای قابلیت بلندی دانش، استعداد، ملکه دارد و از اثرهای پیشوای ملت مضمون و محتوای اثرهای پیشوای ملت رو درک کرده میتواند و گذشته از این در روح و در روان و در سیرش و طینتش یک نوع میل داشته باشد، یعنی ذوق داشته باشد. طبیعی است که هر یک آزمون یا خود برآمد در محفل و جماعت‌ها اراده و جسارت را نیز طلب می‌کند، زیرا در نزد داوران و عامه مردم برآمد کردن کاری سهل و ساده نیست. چون که خواهد نخواهد در حضور یک گروه عالمان نمایان جمهوری، یک نفر دانشجو، یک نفر جوان، یک نفر نورس میآید برآمد میکند، خانه‌ها یک هراس، یک احساسات شاید ترس اون فرا گیرد. از این نقطه نظر باید خیلی با جسارت باشد، با اراده باشد. من فکر میکنم که همین اراده قوی و جسارت هم از مطالعه وسیع سر میشود، از مطالعه وسیع و از دانش کامل و فراخ سر میشود. از این نقطه نظر دیگر از توصیه ما این است که باید که داوطلب آمادگی خیلی و خیلی جدی ببیند. یکی از اشتراکچیان آزمون مولوی قیومزاده این قاعده ها را الکی میداند، زیرا که او سال گذشته در آزمون اشتراک کرده بود. درست که در تجربه اول موفق نشد، همگی تا مرحله شهری رفت و برای اشتراک فعال از حکمان افتخارنامه گرفت. ولی برابر انجام آزمون در سال گذشته مولوی برای این سال در نزد خود هدف گذاشت، اینکه سال آینده با شمار بیشتری مطالعه کتاب‌ها و قوی کردن دانش‌های تاریخی خود را به عنوان رقیب پرقوت در نزد همسالان و نامزدهای دیگر معرفی می‌کند. و از سال گذشته تیاری‌های خود را تا این جانب جدی نمودم و در دور اول سزاوار جای دوم گردیدم و به دور جمهوری راه خط گردیدم و امروز باشد همچون یک اشتراکچی آزمونی داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت می باشم
و تئوری های خود را که این آزمون ماه سپتامبر برگزار می‌گردد جدی نموده ایستادم و مقصد و هدف اساسی من در این آزمون غالبیت میباشد، زیرا چون که این اثرهای پیشوای ملت که واقعا اثرهای فوندامنتالی و معرفی کننده تاریخ خلق تاجیک به حساب می روند، وقتی که شخص از خود میکند یک جهانبینی دیگر او را فرا میگیرد. агарчи соли гузашта мавлавӣ 10 асари пешвои миллатро мутолиа карда бошад, имсол ин шумораро ба 20 адад расонид, вале бо мутолиаи ин шумора қаноатманд нест. ҳоло ки то оғози марҳилаи ниҳоӣ бештар аз як моҳи дигар боқӣ мондааст, мавлавӣ талош барои аз худ кардани асарҳои бештарро дорад. албатта ҳам асарҳои пешвои муаззами миллат ва ҳам китобҳое ки доир ба фаъолият ва корнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ таълиф шудаанд. аз қабили чеҳраҳои мондагор, уфуқҳои истиқлол, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён, нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ ва амсоли инҳо ва имсол бошад ин 10 асарро ба 20 асар расонидам ва ҳоло бошад вақт зиёд аст, ман кӯшиш карда истодам зиёдаи асарҳои пешвои миллатро аз бар намоям. албатта ин ҷавони пешсаф ягона иштирокчӣ бо завқи озмун нест. дар қатори ӯ ҷавонони дигар низ кам нестанд. барои мисол Адиба Бегова. соли дуюм аст ки дар озмуни мазкур иштирок менамоям. соли гузашта бо хондани 11 адад асару мақолаҳои пешвои муаззами миллат дар даври ҷумҳуриявии озмуни беҳтарин хонандаи асарҳои пешвои миллат сазовори мақоми ифтихорӣ гардидам ва ба ин қонеъ нагардида бо зиёд намудани асарҳо ва мақолаҳои пешвои муаззами миллат ки айни ҳол зиёд мутолиа намуда истодам, тайёрӣ дида истодам ба даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур. озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ гузаронида мешавад. яъне нафароне ки андеша ва фикри худро бо забони русӣ баён медоранд, имкон доранд ки бо забони русӣ иштирок намоянд. Я Шукурова Юсман Сафарджоновна, учусь в колледже искусства Эмолимова. Второй курс, отделение дизайн интерьера. В этом году я участвую в этом конкурсе. Я прочла 5 книг Эмомали Рахмона. Одно из них «Таджики в зеркале истории», написано в 2001 году. Второе – это «Развитие Таджикистана и возрождение нации», написано в 2002 году. Третье – это «Вода – источник жизни», написано в 2003 году. Также сейчас читаю книгу «Любовь к родине. Таджикистан», написано в 2016 году. озмуни мазкур шахсони имкониятҳои ҷисмонияшон маҳдудро низ сарфи назар накардааст, ҳатто нафаронеро ки бо биноиши чашм мушкилӣ доранд. аз он ки баъзе аз асарҳои пешвои миллат бо ҳуруфи брайли ва аудиоӣ низ сабт шуданд, ин табақаи ҷомеа низ имкон доранд дар он иштирок намоянд. мақсад аз иштирок кардани ман дар ин озмун ин аст ки якумин бор дар озмуне ки ташкил мешаванд, чанд озмун ки якумин бор дар ҳамин озмун иштирок дорам. агар ғолибият ҳам наёрам, чӣ хеле ки мегӯянд майдон аз далер аст, як чизе маънавие ба худ мебардорам. ман 4 асарҳои пешвои миллатро мутолиа намудам. азбас ки он ки 4таро мутолиа намудам, барои он ки 4 сабташ буд инҳоянд ки тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён 4 китоб, уфуқҳои истиқлол, забони миллат, ҳастии миллат ва чеҳраҳои мондагор. аслан китобҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он ҳам маъруфанду бо забонҳои гуногуни дунё тарҷума шуданд. зеро асарҳои пешвои муаззами миллат масъалаҳои муҳимтарини ҳастии иҷтимоӣ, таърихӣ ва маънавии миллати тоҷикро дар пайвастагӣ бо равандҳои асосии таърих ҳам дар замони қадим ва ҳам асарҳои миёнаву замони мо фаро гирифтааст. яъне бинед ки масалан тоҷикистон як давлати мустақил аст, дар як минтақаи ҷойгир шудааст ки мавқеи геополитикии абарқудратҳо бармехӯрад. ана дар ҳамин шароит бояд ки ҳар як фарди комили ҷомеа пеш аз ҳама манфиатҳои миллӣ ва геополитикии худаш ҳимоя карда тавонад. ва ана ин таъсири гӯем ки асарҳои пешвои миллат ба афкор ва андешаи ҷавонон низ дар ба ҳамин равона шудааст ки пеш аз ҳама масалан худи пешвои миллат мегӯянд ки ифтихори ватандорӣ аз донистани таърих ва фарҳанги миллат сарчашма мегирад.
و انا برای اینکه همین افتخار وطنداری هر یک جوان هر یک فرد جامعه بلند شود انمین بیشتر رو آوردن به اثرهای پیشوای ملت به همون روانه شده است که در حقیقت افکار و اندیشه خودشناسی خودآگاهی ملی افتخار وطنداری و یک نسلی که نسلی در حقیقت میهن پرست اصیل باشد در حقیقت من فکر میکنم که این آثار پیشوای ملت تاثیر مثبت میرساند و ما در این زمینه در نتیجه آموزش همین آثار پیشوای ملت جوانان را در هویت خودشناسی خودآگاهی ملی افتخار وطنداری و حفظ منفعت‌های ملی تربیت میکنیم. مسئله هایی که بررسی میشوند در همین از نظر پایگاه‌های تاریخی و زمانی خیلی مسئله های مهمی هستند، یعنی مسئله هایی هستند که به ادامت و بقای ارزش های ملی ارزش های دولتداری بحث میکنند. بنابر همین در بین خوانندگان هم در تاجیکستان و هم بیرون از آن خیلی استقبال گرم پیدا نمود، خصوصا در تاجیکستان که در شناخت تاریخ، هویت و زبان و فرهنگ ملی تاجیکان تحولات و تغییرات کلی را به وجود آورد. البته این به اون خاطر است که هویت ما نه تنها هویت سیاسی بلکه ذهنی و معنوی و فرهنگی جامعه نیز باشد. از اینجاست که هر خواننده که آن را تالیف میکند نه تنها از تاریخ ملت خبردار می شود بلکه آگاه می شود که تاجیکان از قدیم در روندهای اساسی جهانی همیشه موقع خاص داشتند، هم مقام و هم اعتبار و فرهنگ بزرگ که تاثیرگذار به دولت‌ها و قوم‌های دیگر نیز بوده می توانستند. این از اولین اثرهایشان که تاجیکان در آینه تاریخ تو نگاه به تاریخ به تمدن آریایی، چهره های ماندگار از آریان تا سامانیان که اینا رساله های جامع و فوندامنتالی هستند. بغیر از این در همه برآمدها، سخنرانی ها خصوصا به مناسبت جشن های تاریخی و ملی پرزیدنت همیشه نکته های تازه را در وابستگی به مسئله های تاریخ و هویت ملی تاجیکان به میان گذاشتند. اینها مسئله ها خیلی دامنه‌دار هستند و عمیق از نظر حرفه‌ای تخصصی بررسی شده‌اند و این دامنه وسیع این مسئله ها اگر ما در مجموع نگریم همه آن است که نظام نوی دولتداری ما، دولتداری ملی ما در عصر 21 زمینه های معنوی، تاریخی و علمی خود را پیدا کرده باشد. شناخت ما از تاریخ گذشته، هدفهای ما در این روز و آینده در کتاب دیگری پیشوای ملت ناموس وطنداری درج شده است، یعنی دوست داشتن تاریخ و دانستن اندیشه ها و معرفت گذشتگان و حتما که قابلیت مقایسه کردن و انتخاب درست نمودن. این به فکر من یکی از نتیجه های بسیار مهم کتاب های پیشوای ملت ما است که نه فقط در عالم علم، در عالم علم تاجیک شناسی، خاور شناسی، ایران شناسی، تاریخ شناسی، سیاست شناسی که یک تعلیمات منظم کامل را به وجود آورد و این را در حیات، در زندگی، در تکمیل استقلال مملکت استفاده کرد، بلکه در دل و نهاد هر یک تاجیک، خود در تاجیکستان باشد خود بیرون از تاجیکستان، مطالعه این کتاب ها واقعا همه آتش محبت، آتش احترام و اخلاص را به گذشته، امروزه و آینده تاجیکستان انگیزش میدهد. یا در اثر خب تاریخی خود افقای استقلال پیشوای معظم ملت که این کتاب با استقبال 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تالیف گردیده بود، جناب عالی تمام دستاوردهای دوران صاحب استقلالی را در آنجا خب درج کردند. یا اینکه در کتاب چهره های ماندگار که بار نخست این کتاب پیشتر در استقبال 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تالیف کرده، در آن 25 چهره ماندگار از کروش کبیر سرکرده تا ساتیم الاغزاده معلومات مفصل در باره کارنمایی های این فرزندان خب نوشته شده بود، خب روی کار آورده شد و در برابر این باز در همین کتاب چهره های ماندگار باز
پنجچهره دیگر خب ضم کرده شد از جانب خب مؤلف ضم کرده شد و این کتاب سال 2023 خب چاپ گردید. дуруст аст ки аз бар кардани ин асарҳо кори саҳлу сода нест. дақиқият, завқ ва албатта ҳисси баланди ватандӯстиро тақозо мекунад. аз тарафи дигар дар хотир бояд дошт ки илм роҳи содаву осон нест, аммо натиҷаи хуб дорад. барои иштирокчиёни ҳамин озмун низ албатта роҳи илм роҳи осон нест, роҳи бисёр бисёр мушкилу сангин аст, аммо натиҷа ва самараҳои бисёр дилхоҳ ба бор меорад. роҳи рӯшанро барои ҳар як инсон муҳайё месозад. ба ҳамин хотир аз мушкилӣ бояд довталаб натарсад, яъне худашро дар ҳамин роҳ бубахшад, ҷадал кунад, ба истилоҳ ҷиҳод кунад, мубориза барад, талош кунад, саъй кунад то ки муваффақ шавад. вақте ки талош мекунад, вақте ки мубориза мебарад, хонахоҳ вай муваффақ мешавад. ҳамин тавр марҳилаи аввали озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат ба итмом расид. дар марҳилаи аввал иштирокчиён маҳорати худро аз рӯи китобҳои мутолиа кардаашон, яъне асарҳои пешвои миллат ва офаридаҳои адибони дигар бобати корнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки аз шартҳои озмун дониста мешаванд нишон доданд. ҳоло бошад марҳилаи дигари озмун, ин ҳам бошад даври ниҳоӣ дар пеш аст. ин марҳила қарор аст моҳи сентябр гузаронида шавад. масъулини озмун омодагиҳои худро аз худи ҳозир дида истодаанд. ва албатта дар доираи ҳамин низомнома имрӯзҳо даври яками озмун ҷанбаст гардида ҳуҷҷатҳо ба воситаи вазорати маориф ва илм ва кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ба мо пешниҳод гардиданд ва мо барои омода кардани ҳуҷҷатҳои ғолибон ба даври ниҳоӣ имрӯзҳо кор бурда истодем ва тавре ки шумо мушоҳида кардем соли дуюм аст бо ибтикороти китобхонаи миллӣ як толори вижа бо гирдоварии кулли китобҳои пешвои миллат ва адабиёт дар бораи он кас гирдоварӣ шуданд. якчанд адад компютерҳо насб шуданд ки дар онҳо яъне шакли электронии китобҳои пешвои миллат ва китобҳо дар бораи ӯ яъне ҷой карда шуданд ва довталабоне ки мехоҳанд масалан шакли электронӣ ҳамин вайро дастрас карда бошанд барои онҳо бемаҳдудият ин чиз пешниҳод мешавад. таҷрибаи аввал нишон дод ки дар қатори ҷавонон ки донишҷӯён ва таълимгирандагони ин ё он муассисаи олии касбиянд, шахсони алоҳида ва кормандони касбу кори гуногун низ ҳаваси иштирок кардан доранд. вале ин кору муассисон ба солҳои баъдӣ гузоштанд. вале барои имсол иштирокчиёни ҷавону наврас омодагиҳои худро барои марҳилаи ниҳоӣ дида истоданд. мо ба онҳо барор мехоҳем.